That is tough. Kei aku nui, kei aku rahi, anei rā, a haka feels. Ours just make sure that everyone knows who we are. Te whāinga matua, kia rangatira tutu, kia Whanganui tutu. Hear my brother say, stop. I want to win. I want to win. Let's go! Anei a haka feels, te mihi atu nei. Tēnā tātou e te iwi nau mai, haere mai ki tēnei tukinga. Mō te whakataitai whatupōro mō tēnei wāhi, kia ora and welcome to the Central North Island First 15 Rugby Championship clash between two proud Hastings rugby schools. We've got Lindisfarne College and St John's College, nō konei, nō te wāhi nei. While the Central North Island competition brings together 10 schools from across the region, today's encounter has added an added edge with local pride also on the line as these familiar rivals go head to head. We're going to go through the team list now. We'll start now with St John's College. Anei, koa rātou kai tākaro. He whakamārama hoki tāku kia whakamohi atu kia koutou. We do have a few changes due to injury. They've had to bring in a winger from the second 15 who's been added to this list. Harai e te waiwai tapu ki tēnei kapa. Tom Bothma, Tane Smith, Campbell Thompson, Taj Gordon, Isaac Te Whaiti, Jai Smith, Ezekiel Lowe, Manaia Hokianga Whaalele, Goia Hoki ko te kāpene, Jesse Bartlett, Corbin Pui, Ryland Brotherton, Mapusone, Wade Howes, Tafia Penetito, Kurt Shah, Vliami Vea, Manaia Mani Hira Lokame, Weston Te Whaiti, Xavier Martin, Josh Smales, Finlay, Sam Williams, Rātou ko Cole Hollis. We also have to let you know, I mua I te tukinga nei, just before this match, we will have a moment of silence. Mō tēnei kapa, Lindisfarne. Anei a rātou kai tākaro, ko whakaingoatia ki tēnei aruaroa kapa. Joseph Turner, Logan Timms, Charlie Hutchinson, Harry Reid, Fletcher Dawson, Beck Allen, Hunter Thorpe, Davey Simotonga, Charlie Tizard, Te Awarangi Puketapu Pene, Goia Hoki ko te kāpene, our captain for today, Sam Britton, Fergus Benefield, Reid Palmer, Jay Ladette Penfold, and Waiariki Hunia, rātou ko te paihihere. So we will have a moment of silence I tēnei rā, to pay respects to VC Wade Howes, who lost his grandfather during this week, e mohio te whānui tiana. So his grandfather supported the team and Wade and his older brother Theo whenever they played for the St John's College First 15 team. Koe tēnei ko Rahia Timutumi. My name is Rahia Timutumi, your commentator for today. Very excited to bring you this live coverage courtesy of Whakaata Māori and all of our supporters. Mei kore ake ko ngā kai tautoko. We've got about 4 minutes until the commencement of this match. Nō reira e rere ana ngā mihi ki ngā kai tautoko, not only Whakaata Māori and Māori Plus, but also Te Taurawhiri, Te Reo Māori, Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Hollow Project, NCA, Clubhouse, and the University of Otago. So big acknowledgement to our sponsors.
Despite this being a local match, ko ngā kapa e rua ko tai mai ki konei nō te wāhi nei, we believe that they do have a few spectators that weren't able to be here today. It's a big mihi to you all our viewers watching this match. Perfect conditions. Hakwai heke te ua I te pōrā. Kua whitikina tātou e tamanui te rā. Perfect conditions for this match that's about to get underway in just under 3 minutes time. So, hei whakamohio atu kia koutou, just to let you know when the squads do make their way on the field. We will have a moment of silence to pay respect to the vice captain, Wade Howes, who wairua toa I hinga tana karaua I te wiki kua pahure ake nei. Kaore kore e rongo ana ia me tana tuakana me Theo I te ngarohanga o tana karaua. Go through the competition. So this Central North Island First 15 competition was first established in 2012 and has grown into one of New Zealand's most respected secondary school rugby competitions, with teams battling throughout the season for the chance to contest the prestigious Tane Randall Cup at finals day in Taupo. Every point is valuable at this stage of the season, and both sides will be eager to make their mark as they continue their push up the competition ladder. And kuhu atu ana ko Lindisfarne. Ko reira ko ngā waiwai, ko ngā manuhiri tēnei whakaeke mai nei. Coached by Aaron Good. Wari te rātau. Mo te tukinga e kai namu mai nei. Nei, ko te haukainga tēnei, e kia nei ko St John's College. E whakaeke mai nei, both schools, two proud schools, one local rivalry and an important Central North Island result on the line. Nau mai tahuti mai ki tēnei tukinga I Whanganui I te kapa, e whakaeke mai nei St John's College from Hastings.
We do have two St John's College in this competition. I tuku atu ana kia Lindisfarne. Paina me mai nei ki ngā hoka. Was Lindisfarne? Koe rā ko St John's College no konei, no te wāhi nei. Nā ki atu au he wā whakatāte nei. For our moment of silence. Nā he whakamohi atu, that moment of silence was for the St John's College Vice Captain Wade Howell, I hinga tana karaua, who lost his grandfather during this week. Ngā whakaaro nui a te wāhinga ro ki aia. Ia tātou e ahu atu ana ki te tīmatanga o tēnei tukinga e te iwi kaorero. Lindisfarne e tīmata i tēnei tukinga. Pātekau miniti I ia hawhe. Kia hua nei kauri pā ki ngā ringaringa o te huarere no reira ka whai wahi atu St John's.
A lot of people on the side. Not straight. Ia ki te kaua wāno reira ka whai wahi atu Lindisfarne ki te pōro. Charlie Tizard to get his first touch. Just sussing up Hawaira, kei muri, e whangamai ana. And it is. Hai mā te mārere te kōro, me notice the ball to get in the left wing here. Lifted successfully by Puck Allen, Te Ahuanei. To the right wing. The carrying with real purpose now. What a run here. And they're still going as well. Reira ngā miniti, ruarua o te tīmatanga o tēnei tukinga, ko Lindisfarne tērā, ko whai wāhi atu. Ko whakawhiwhia ki ngā kaute tuatahi o te tukinga nei. Quick ball to the right wing, gave them plenty of options. They found their rhythm quick and were able to score the first points of this match. So our first points collected in the first, I would say, yeah, two minutes. And it's a successful conversion there. Nā te topatahi kia anga whakamua Lindisfarne e whitukaute ki te kore. They'll be happy with the way they start. Ko te pātai ia mena rānei ka pupuritone ki tēnei arahitanga. I nā hoki, urutikai mā waru mere te toia nei tēnei hauwha, i tēnei haurua tuatahi. This one again with the ball. First time in their own half. It's a fence though. By St. John's. Nā hoki e mohi ana ka whakairua nei ki Rākua North. Strong run here. What a strong run by Sam Britton. Charlie Hutchinson. Kai wahi atu for Charlie Hazard. Collected there by Sam Britton. Engari ai ki te kaua wao. There's a knock on there, so we can go back to where it was from. A St. John feed. Mr. Bartlett's first touch ball here. And a scrum. Oh, there's one right. You see that people there. No pick up at St. John's College. Playing advantage here. It did look like he was going to call a penalty. Engari, I kite ia I te poro. He's playing. Continuing to play. He'll go back for this penalty as it was dropped forward. First penalty here for St. John's. And it'll be their first line throw in from St. John's. In a good position too.
te pātai e mina rānei kataia e rātou. Flicked beautifully there. Mapai Sonne, I thought he would have, is in a great position. Engari, e ai ki te kai wawao, kua hamene hia rātou. Forward pass, e ai ki te kai wawao. I reira hoki ia, no reira e kite ia. And they call Lindisfarne. Hoki mai, another forward pass. No reira, he rutu, ka kitea e tātou. See a scrum. Tērā pia kare anō ngā piro kia tau. We usually do see etahi o ngā hapapaku I nā hoki e rongo ana ngā kapa e rua nei I te mai. But just to let you know, it's yeah, cloudy conditions here, perfect conditions actually. 18 degrees, it's pretty warm. Corbin Pui there. Ngari kua wātu ki tētahi, and it's stolen. And play on, it's the call. Jay Penfold here. He's got the legs. Great chase as well by the two boys, Graham St. John, engari auari ake, he kakama te pai hau mataunei. Fast, what an effort from Jay Ledet. Pure determination from the start to finish. Individual brilliance. Kia piki whakarungai, tana kapa, ki te kaumarua tāria te wā, ka kite ai mena ka whakawhiwhia kia rātau ngā kaute e rua. Ngā kua whai hua, so it is 2 converted tries, the difference between the two teams. Karia no tātou kia eke ki ngā miniti te kau, still in the single digits in terms of time. Engari, kua piki whakarunga, double digits for Lindisfarne. I tēnei whakataitai Central North Island. Ai ho tawhiti taku kamera no reira kare ai te kite I ngā neke hanga nei. St. John's, look to the left, into the right. Great defence here from Lindisfarne. But the referee was playing advantage. Ai hoki I rātou te poro kia me te pirangi kia uke I te papatātai.
Nice throw in there. In the hands of Isaac Papaiti. Me tatari ana ko ngā kaitākaro no te kapa St. John. Kiti Bartlett. Kei reira e tatari ana ia. To the right, they've got Mapostone. He's dangerous with the ball. Campbell Thompson there. Ball's out. E ai ki te kaiwa wau. Did they collect it? I think they did. Yep, the ball's there. If it tatari ana must have been playing advantage from Reira ka hoki. Te poro. Knocked on. E ai ki te kaiwa wau no Reira ka whai wahi. Anō a St. John. They've been in the opposition half the longest. Soon see if they are able to make use of e noho ana ki tēnei wāhi o te Pātiki nei. Number 8 playing half-back, leaded by Manaia Hokianga. Ke reira e tatari ana ko Jai Smith. Short passes here, just to make sure, just to protect this ball. Isaac Tupaiti, look at that defence by Lindisfarne. Engari, kei te koke tonu. Ooh. And they, to the left now they go. Outstanding defence effort here from Lindisfarne. They refuse to fold and force, trying to force errors through sheer pressure. Engari, ahakoa tērā, despite the pressure, St. John, they continue to hold the ball. As I say that, we do have a wārere hoki. Kei reira e tatari ana ko tētai o ngā kaitākaro te kapa St. John. He sees a spot to the right of the field. What a kick. Great kick here. They'll be happy with that. Sit up. Five forwards, get around. Tamsy, hold. Five. Holding. Just wait. Come on, it's stolen too. Ooh. Bartlett. It's like 4 against 1. They're able to get it out. And they continue to hold the ball. Oh, perfect timing. What a tackle there. Mapesone. Great on attack and defence. They go to the right, and they go te namataka maru au te kapa Lindisfarne. Fergus Spinningfield. First 5 te awa Rangi Puketapu goes in as halfback. Kei konei, tatari ana I te poro, ki te poro, Fletcher Dawson. Charlie Tizard. To Hunter Thor. Defence here. There's Hunter again for the second time. They get their 3rd try in 15 minutes. I think that was Hunter Thor.
Another successful conversion there. What a kick. Kia koke te kapa ki mua I nei, rua te kaumātahi ki tā St. John's, kore I tēnei wā. 24 minutes left in this half, e te whānau. Nei, St. John's me te hia kia kuke ki mua. Me te hia kia whakawhiwhia kia rātou e tahi tapauranga e ina o ke karea no rātou. Kia whakawhitu ki te rāringi pero engari, kua hipanga meneti te kaumarima, te kaumawhitu noi ho. Nei, ko St. John's looking to get some points on the board. They refuse. Kaore rātou mo te tūhu noa. Oh, he was strong. Nearly there. Kei konei, e karanga ana ngā kaitākaro katoa. Isaac te whaiti. Passes it to Tom Goffma. For harmony here. Ahakua, phase by phase. It was the defence. Oh, bit of a confusion there, engari. Out. Ahakua kaore te tawhiti, kaore I tawhiti te whanara. Te out. I te rā wāhi mō rea rea. Nei, ko te kapa o St. John's, e arua nei tā rātou. Kau te tuatahi o te tukinga nei. Passes it to Ezekiel Lowe. And they are Tawhia Penetito. Ezekiel anō. Penalty to St. John. We'll take it. Oh, I thought he was going to go for the quick tap.
He tūpono tā St. John's. I ngā te kaha o te rakuru ko whai wahi atu a Lindisfarne ki te pōro engari. How many kua whakawhiwhia kia St. John. We are halfway through this first half. Ka mai 1 minute e toia nei nainei. It's been great defence, tremendous defence under pressure here by Lindisfarne. Been no panic, no shortcuts. Ahakua, despite St. John building nicely on their attack, they're very patient and controlled and always trying to move forward. It's that defence line from Lindisfarne. Every tackle is counting at the moment, and they're making life very difficult for the opposition, but it's a rolling maul here. It's the first rolling maul we've seen in this match. Possibly be Pēnei pēr te take, ka whakawhitua ki rātou. Unfortunately, just losing the ball there. So it will be a so it was lost forward by St. John. Nei. Rei tā whai wahi anō. St. John ki te pōro. Rua te kaumari na mene te kwahi pai tēnei wā. Lindisfarne, I would say, have been defending for 75% of this match. Nena katahia no koutou ka hono mai. They've been defending their line. A few breaks off individual excellence when it came to scoring 21 points, 3 converted tries. Every tackle counting. At the moment, they're just making life difficult for St. John. Despite that, St. John have been doing really well on attack. Aha kua ngā kōrero
te ngā kaute meana kare anō rātou kia whakawhiti te rāringi piro. It's not because they haven't been trying to. Engari ke ko te kaha ārai a Lindisfarne. Another penalty here. Kua whakaro aki ai te kapa nei kia anga, kia whakawhiwhia kia rātou tētahi kiki hāmene kia pai ai tā rātou piki i te kaute nei. The first point on the board, nā tētahi kiki hāmene kia piki whakarunga ai rātou i te kaute whakau. E toru ki tā Lindisfarne rua te kaumātahi. Te kaumātoru minute e toi ana i tēnei haurua tuatahi. Get up. Chase line. Get up. Nei a Lindisfarne. Me te mōhio anō hoki i ia te wā ka hoki rātou i te hauwha ngā mita pātatana ki te rārangi piro. Lindisfarne was the throw in there. Engari, I ai ki te kaua kaore I tōti ka te whiu na reira ka whai wahi atu o St John ki te pōro. Slow. What's it? Good. Nei a Lindisfarne. Aims to support. Nari ai ki te kaiwa wao, ka hoki whakamuri ai rātou. Japan. Nari ka pai mahi atu St John's College ki te pōro. Great defence here by St John. Especially against that Feilding. Because if we were so high, Tērā ko Tifu Bartlett. E reira ia e tatari ana. Wāti ki te purupūke nei. Kia Kurt.
Engari, kua whakawhiwhia kia Lindisfarne, Wairiki Hunia. So there's turnover. Ko whai wahi atu a St. John's ki te poro. Jesse Bartlett looks to the right. Nei, e tatari ana ko te pai hau maui, nei. Kia ora rangi puke tapu. Strong run here. That was Reid Palmer. Oh, saved there. Sam Britton. Watu ki Hunter Thorpe. I think Hunter scored before too. Engari, ai ki te kaua waka hoki ki te wahe I raru ai a Lindisfarne. And they call Reid Palmer. Ko whaihua no ai a Lindisfarne. Kia piki whakarunga, rua te kauma ono ki te toru. Reid Palmer here. Rawe te taha aru a Lindisfarne. Anai he mōrearea te kapa nei. I ia te wā ka whakawhiwhia ki rātou te pōro. Ka whai wāhi atu a Wairiki Hunia. I'd say this is probably their most difficult kick. We've had a few difficult ngā kiki uraua I tēnei tukinga. All three tries have been converted. Can they make the fourth? 7 minutes to go in this first half. Got the legs. Oh, that's successful. Well done. Wairiki Hunia there. Ngā mauti wehi. So it is 4 converted tries to a penalty kick. Koe ara ki ngā tauranga ko kitea e tātou I tēnei wā. I tēnei tukinga I Whanganui te kapa o te hau kāinga to St. John's no Hastings. E tuki atu ana ngā huarere no konei no ahurere tonu Lindisfarne College. E ono ngā miniti e tui ana I tēnei tukinga. Just under 6 minutes to go down the first half. And they are Lindisfarne. Ia rua nei ka rātou tauranga kua rima. Kia wā rangi puke tatu there. Ka hotu ki te whai hau maui nei. Ahua mōrearea tērā rutu. Sam Britton. Yeah, the late tackle has been called on Sam Britton. Good stuff, Sam. So the call was late tackle, and we did see that against the left wing here on Sam Britton. So it is a penalty tap. It's a tap. Harry Reid there with the ball. Ka hoatu kia Artie J. Smith. So we've seen a change in halfback here for Lindisfarne. Tawarangi Puketapu. And they call Hunter Thorpe. He scored once. Can he score again? Artie Smith.
O kare au te kite I te nama o tēnei kaitākaro engari. Great defence here from St. John's. They see a bit of space. Oh, wow, what a kick. Sam Britton there, waiting patiently, was able to successfully score their 5th try now at the whānau. Kua koke te kapa nei, tō te kaimatoru ki te toru, with 4 minutes to go. They've just done everything right, Lindisfarne. They've been very dangerous with the ball, and then when they haven't had the ball, they have defended their line. They've been committed right across the park to defend their line, and they have. Kare anō St. John kia whakawhiti te rārangi piro. So everyone has been able to do their job. Can they make it 5 from 5? Can they convert the 5th try? Just didn't have the legs there. And that is the first half. Nō reira, 33-3. Kia au tonu mai mo te haurua tuarua kainamu mai nei. Kei te ngaro haere au ki roto ki tēnei ao Pākehā. Ko tā te waka ma he whakakaha I taku hononga ki te ao Māori. Ka whaitake aku whea ko Pauri hei whakamana I taku ana mata. Mā tō raurau ki MāORI Plus. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved with it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. You might know us as rugby players. Or that out-the-gate couple that pop up on your socials. But what you might not know, holy shit, we're about to have a baby. We need help. You need help, I'm alright. Sheree and Gillies ki MāORI Plus me whakaata Māori. Hey! Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices.
Your old school? No. Yeah. Since I've been here. Two. It was pretty decent. Chasing boys. We played some John's last night. Oh, yeah.
Koe nei ko St John's, me te poro. Ko whakawhiwhia kia rātou I nāi nei. Koe nei ko rātou e aro atu ana ki te rāringi piro. And you can just sense that St John have come back in the second half, wanting to get on the ball, wanting to get a try on the board. Ko whakawhiwhia ki rātou tētahi hāmene, so it's been all St John's ball this second half. 31-3, 33-3 aroha mai. All 5 tries have been successfully converted. So our scoreboard is correct. And they, St John, can send some magic in the air. Ai rānei ka tae rātou. Wade Howes there. E tatari ana me te poro. Passes it to Manaia Hokianga. Ka hoa atu ki Jai Smith. Isaac Tefaiti. Isaac Tefaiti continue to go. This is teamwork at the whānau. You won't see many more better examples of team rugby than this. I don't know how many phases this is, but they can sniff the try line. The try line's right there. Right wing. Ooh. Pawhia penatito. Wairua toa kaore rātou I eke. Some brilliant plays there from St John. Kua hipa ngā miniti e ono I nāi nei. And they are Lindisfarne. To Dawson, and they te pai home matau, Jay Ladette. Reed Palmer there has got the legs. Ngari ko whakawhiti a Ari J. Smith I te rāringi piro. Kia paki whakarunga I rātou. Toru te kai MΑORI ki te toru I nāi nei. And they've been able to successfully convert all of their tries. Kaore kore koe nei ko te whakawhitinga ngāwari nui ho mā rātou. What's the tuki I rātou?
Nei ko Lindisfarne. Kaha aru ana I te pōro, engari ai ki te kaiwa wāo kaore I tika te whāngai a te pōro. Tata ki te tekau, mene te kwahipa I tēnei tukinga. Lindisfarne tērā I arahi ana. Six tries, 6 converted tries. Nei ko St. John's, mō tēnei wāhi. Kurt, wātu ki Jesse Bartlett. Western te whai te rea. Jesse Bartlett. Wātu ki tētahi kari ana. Ki moio ko Dry Smith tērā. Jesse Bartlett again. Quick ball. His teammates are saying, quick ball, quick ball. Noho mā Isaac te whaiti. Te whāngai te pōro e noho hei. Haupoko. The hoki mai ia, he was looking to the right, changed his direction to the left. Ngari ko harmony here at St. John. Aha kua rātou kaha aru I te pōro aua reake. Nei mō reake nei te kupa nei. Engari ko whakawhiti I te rārangi, ko whakawhiti te pōro, te rātou taha, te rātou ngā kapa. I think I saw the referee's arm up. Hei tohu. He harmony anō e haere ake nei. We'll go back to that penalty though. Cheers, mate. I think it was his shoulder. Oh, you try to pull him off. He's going to be for 5 minutes. Looking right now, he's got a wobble. South Candace. I think Hugo might have taken a head knock. We just need to keep an eye on him. Yep. Yep. Nice stinger. Oh yeah. Okay. Come up. There, St. John. Ball, ball, ball! Yes, yes! Good, Davey!
ball went forward ai ki te kaiwa wā, no reira, ka whai wāhi atu a Lindisfarne no ki te rap te kōro. Let's go, Jed. Let's go, Jed. Nice work, Logan. Well done, Logs. Go, talk. Go. Have a go on the line. Yeah. Hold our Talk to Omek. Talk to Omek. Te kaimarima mene te kwahi pai tēnei wā, rua te kau e toi ana. Hold the ball, build some phases. Clean. Oh, man. That is killing me. Somehow, St. John were able to feel the ball. Stay wide, Ollie, stay wide. Ollie, come wide. Yeah, well done. Keep coming. We're good this Nei side. rātou. Ia rutonua nei te rāringi piro a hatua kare anō rātou kia whakawhiti te rāringi piro. Fire this one now. Oh, yes, that's out. E anga tonu ana rātou. Our ball. Well done. Okay, nice, Annie. Yes, good. Good shot. Oh, nice. Quick throw in. But e mōrearea tēnei wāhi ma St. John. Ollie McIntosh with the ball. Ngāori Noiho, and I think Ari J. Smith, who just crossed the line. I think he was the last try scorer too. And he also scored in the same place last time. Kia piki whakarunga i rātou mā ngā tatauranga e rima. Whātikau mā whitu ki te toru ina e nei. 7 tries. 6 have been converted. We'll see if this goes over, but this is another easy one considering they've been able to kick in different points of this field. Engari e kite ana tātou i te MΑORI mā rātou. Nā, kua whaihua ai rātou. Everyone contributed to that outcome for Lindisfarne. It was a quick throw in. The support play there was outstanding. Working together and reaping the awards. Ko rātou e arahi ana whātekau mā iwa tatauranga i nai nei ki tā St. John's College toru. Another ball, please. What's up, sir? I think like they didn't get it. Nei, ko te kapa e whuki ana i tēnei wā. Lindisfarne, ko rātou, kua rawe. Rawe a rātou, wāhanga tākaro i tēnei wā, i tēnei tukinga.
You have to talk to Ollie. You have to talk to him constantly. Ka whaihua noa Lindisfarne. Parau te mōhio koa I whakawhiti I te rārangi piro. Unsure who scored that try. Engari e mōhio ana tātou ko Lindisfarne kua piki ki ngā tatauranga rima te kau I nāenei. Parau I kite mena I eke te rā ko tau. Nā e tāri ana te 20 miniti I nāna e te iwi. Aha kua tērā e tino kuke ana St. John. Kāre rātou mō te tūohu noa I nā hoki. E kaharu ana rātou I te rārangi piro. Kia whakawhiwhia kia rātou te piro tuatahi o te tukinga nei. Tia ki te 20 miniti e toi ana I nāenei. 50 points, 2-3. Nei ko Lindisfarne. Kāre tētahi I reira. Nei ko Lindisfarne aru ana I tā rātou pironga whitu e waru rānei. They have the numbers. Kua whaihua a te awarangi koe rā ko tēnei kai tākoro I konei.
Te kaumeneti e toi ana I tēnei tukinga. Ko tohi nui ho te kau te kiki kare anō kauri I eke. Te ahua nei, e raru anu taku kaute. Seven tries converted, 5. So 8 tries with 7 of them converted. Lindisfarne. Lei au nei ai ki te kaua wao. E kimi tonu ana, St. John's, I tā rātou kau te tuatahi. Stay on, get back. Get on side. Kōrero, koera te kōrero a ngā kaitākaro nei, kia kaha ki te kōrero kia rātou anō. Lindisfarne. Great kick there. Kia rātou tonu te pōro. Penalty as well. Kane Smith here. Few I te pōro. Ahua tītaha tērā. Ka whaihua ai Lindisfarne ki te pōro. Quick tap. Lindisfarne sees a bit of a gap on the left wing there. Ka whakawhiwhia kia St. John's. Nei rātou, e koki ana. Ollie McIntosh. Ka whakawhiti I te rārangi piro o te wātua waru. Yeah. 9th try, I believe.
cover. Isolated! Someone hit it. Nanei St. John. He's on that, Marty. I arua nei te rārangi. Hei whakamohio atu kia koutou kare anō rātou kia hipa i te rārangi piro. A te huarere. Nā te kōrero a te kaiwawao. Kau ka whakawhiwhia kia Lindisfarne te pōro. Toro te kai mā tahi minete kua hipa I tēnei wā, ana kai te arahi tonu a Lindisfarne I te rāringi I ngā kaute. Took it over. Pick it up. Yeah. Ngani kua hamne hia a Lindisfarne. Kei te mātaki au I tērā tatauranga, katahi anō ka whakawhiwhia kia Ollie McIntosh. Me te rapu mena rana I whakai. Koe ara, ko te kau te whakamutunga o tēnei tukinga e te iwi. Full time here. E rere ana ngā mihi kia kauta katoa. Thank you for tuning in to us and to this match. Ara ko ngā kau te whakamutunga. Mai konei. E rere ana ngā mihi kia kauta katoa. Kia pai te rā, hei kona.